Nisanze mu nshingano zibiri kuko nari mbayeho nk'umwana ariko nisanga mu nshingano zibiri kuko ngiye kuba se w'abana akaba na nyina. Twebwe ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge abantu tumaze gupfusha muri ibi bibazo byabaye by'intambara ni benshi. Abasaza barapfuye, abakecuru barapfa, abagabo barapfa, abagore barapfa, abasore akarusha abasore nibo bapfuye benshi. Naje uko mumbona aha ngaha ndi umupfakazi w'imyaka 19 kandi abenshi bapfakaye urugero rwabo ni nk'urundimo. Abantu benshi bapfakaye n'abana batoya, abasore nibo bapfuye cyane bitanze baja ku rugamba barugwamo. Ahari iyi ntambara ico irangiza nuko buri munyamurenge wese ahari yohaguruka akitanga agatabara igihugu cacu. Kuvuga ngo bari abapfurero ngo nibo baba batwica gutya mukaza mubireba ko kuvuga ngo abapfakazi dufite muri iki gihe Abanyamurenge. Ikaze kuri mwebwe mwese mukurikiye Icizere TV, turabasuhuje aho muherereye mwese, tubahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bitewe n'aho umuntu wese aherereye. Hano akaba ari umwanya dufitemo umutumirwa wacu nkuko twagiye tubibasezeranya. Ni umumama uvuye muri Kongo, ahari kubera ubwicanyi buri gukorerwa ubwoko bwacu ndetse akaba yarahatakarije n'umutware wiwe. Tuguhaye ikaze. Murakoze ku ikaze. Reka utwibwire cyangwa se wibwire abadukurikiye kugira ngo babashe kukumenya. Nitwa Nyagiciro Tantine Kamusinga, iwacu mvuka ni mu Minembwe, niyo ababyeyi banje n'ubu bari. Nshatswe mu Bagorora, ndi umugore wubatse mfite abana 2. Nashakanye n'uwitwaga Kunzi, yaguye muri buriya bwicanyi nyine mwumvishije bwabaye ku bwoko bwacu, yansigiye abana 2. Uvuze ko yaguye muri buriya bwicanyi buri kubera hari iwacu. Mbere y'uko wenda twinjira mu bwicanyi kugira ngo muhunge, ese imibanire yanyu n'abari abantu yari iyihe kugira ngo babahinduke bigeza mwari mubanye gute? Twebwe mu Rurambo twari dutuye, twari tubanye neza cyane, nta kibazo na kimwe twagiranye nabo. Sinzi nabo Satani nyine yabateye ariko twari duturanye neza. Hanyuma byaje kugenda gute kugira ngo muhunge? Bariya nyine batwirukanye nka Satani yabateye nabo ubugome bubazamwo, batangira kudutwara ibintu, batangira ubwicanyi nyine bagenda bica abantu bene ibya fraude. Bigeze aho ngaho nyine noneho barabigaragaza, baratwirukana turahunga. Twahungiye muri Plaine. Muri Plaine. Ese muva mu Rurambo kugira ngo mugere muri Plaine, uvuze ko ariho mwahungiye. Urashobora kudusangiza urugendo mushobora kuba mwarahagiriye kugira ngo muve hariya mugere muri Plaine? Byari bimeze gute kuko mwari muri guhunga? Ku rugendo twavuye mu Rurambo duhunze, byari bigoye cyane bikomeye kuko twari tubaye mu Rurambo dufite ibitungwa, dufite inka, ibintu byose. Icyo gihe bari bamaze kubidukuraho byose, abantu bamaze kwiheba ko ntako bakigize, duhita tubura uko tugira turamanuka. Hariho benshi bari kuhabyarira mu nzira, bafite imitwaro bashika mu nzira bakahabyarira, abandi bigoye mu nzira zigoye cyane. Twahuye n'ibibazo bikomeye muri ntambara, tubona uko tuvuga, ibintu byose babijanye, nta kintu na kimwe dusigaranye kuko n'abantu bari kwamasohoka mu nzu twama dusohokana n'iyo zimwe twambaye, tugasohoka tudafite umwanya wo kureba imyenda ngo dusohokane. Byari bigoye, tugire Imana iradutabara, iraturinda, tubona twitse muri Plaine amahoro, ariko ibintu byose byari byasigaye
nta kintu na kimwe twabashije kwikana. Ku giti canje nari mfite umutwaro, mfite n'undi mwana yari akiri mutoya, yari afite nk'umwaka, bigoye nkaza mbeka umwana umwe, mfite n'umutwaro nikorera n'ibyo ngenda mugaburira, ibintu bene ibyo ngibyo bigoye cyane, twaciye mu ntambara ikomeye. ese ubwo ngubwo mukiri guhunga mumanuka, kera umutware wawe yari yamaze kwitaba Imana? Yari ataritaba Imana, yari akiriho, ariko nyine bene ibi bintu twebwe abagore baduheza inzira, bagasigara batugwanirira kugira ngo babone uko dutambuka. Hanyuma mumaze kugera muri plane byagenze gute kugira ngo umutware wawe yitabe? Iwe yari yarasigaye ruguru, twebwe turika muri plane, kuko abagabo benshi bari barasigaye ruguru, ni bakeya bamanukanye n'abagore bika muri plane. Iwe asigara ruguru, basigara nyine aho twari dutuye. Yaje kumanuka nyine atinze, asanga narabyaye, mfite umwana w'amezi 2, araza ntiyagize n'icyumweru, ahita azamuka asubira ruguru, nibwo yitabye Imana. Mbaho ngaho muri plane bigoye, mu buzima bugoye cyane, kuko ntari ngifite umutware, mba mu buzima bugoye n'abana 2 ntabishoboye, tutagira habe n'akantu habe na kamwe, kuko nta kintu na kimwe twari twabashije guhungana twebwe, ibintu byose byari byarasigaye. Muri ibyo bibazo byari bihari, urumva ko wari wahabyariye, ari ahantu udafite ikintu ushobora kugaburira umwana, udafite iki, byaje kugenda guteho kugira ngo uhave? Naratekereje nje kubona hari muri plane naho nta mutekano wari uhari cyane, mbona yuko byongora kuvuga ngo maze umugabo amaze kwitaba Imana, mbona n'abana afite ari impinja, ntaco mbahera hariya, birangora cyane. Tekereza gufata umwanzuro wo kuza no muri Kenya, kuko nari mfite abandi nari ko nsanga hano muri Kenya. Mbona kuba muri buriya buzima bwo muri plane bigoye cyane, nta wundi turi kumwe, nabo ntaco bari bafite cyo kunkorera cyane, ariko nyine bagenda bamfasha, basha guhagurukana n'abana ndabazana, mbona mpurutse hano amahoro nyine. Kuza ukagera hano muri Kenya ho ubuzima bumeze gute? Ubuzima bw'umuntu uhunze muri ubwo buryo, byari byose mwahunze nta kintu na kimwe nk'uko wabivuze, nta gitunga na kimwe wabashije kugurisha, ntaki waje, ndetse nko ku byo twakwita ngo ni ubugiraneza bw'abantu. Hano muri Kenya ho uhabaye gute? Bimeze gute ho? Hakwakiriye gute? Hano muri Kenya sindahagiye iminsi myinshi, kuva mpashitse ni nk'amezi 2 mpagize njewe, ntabwo ari iminsi myinshi, ariko kuva mpashitse abagira neza bagumye kuza kunsura nyine, bakaza bakamfasha, kuko nyine ntaco nshoboye, ndacafite n'abana bato, ntawe ibintu basigira ngo tangire nje ku kazi. N'ubu nyine baracari ko baza kumfasha, abagira neza nibo bakiba bamfasha kuri ubu ngubu. Hano muri Kenya mfiteyo umuryango, mfiteyo muramu wanje, niho iwe yaratuye. Ku buzima nyine bwa hano muri Kenya, kuvuga nyine ngo tubeho, baragerageza nyine uko bashoboye. Nawe ni umugabo wubatse, ufite umudamu n'umwana, uko akora kose araza akatwitaho twese. None se muri iki kintu c'ubupfakazi ucinjiyemo vuba? Ngira ngo wavuze ngo umutware wawe yapfuye mu kwa 7? Yego, kwa 7. Ese ufite imyaka ingahe wowe ubwawe? 19. 19. Hanyuma iki kintu c'ubupfakazi winjiriyemo ntabwo kimazemo igihe kirekire, urasa nkaho ukiri musha muri co. Ese ni iki ushobora kuba umaze kukibonamo?
ikibazo cy'ubupfakazi jewe sikigezemo igihe kirekire, ni igihe gitoya nyine dutandukanye n'umutware wanje, ariko nabonye ari ikintu kigoye cyane cyane, kuko nari mbayeho ndi nk'umwana, kuvuga ngo mfakare nyine kiri mutoya byabaye ikibazo gikomeye, ko nari mbayeho ndi kumwe n'umutware wanje, ari we akantu kose afataga nk'umwana, kuko twari dutuye dufite ibintu twisanzura, buri kimwe na kimwe cyose tukibona. Bimaze gushika nyine ubona ari ibintu bigoye cyane, nisanze mu nshingano zibiri, kuko nari mbayeho nk'umwana, ariko nisanga mu nshingano zibiri, kuko ngiye kuba se w'abana akaba na nyina. Ni ibintu bigoye, kuko nari mbayeho ntazi ko abana barabaho gute, ibintu biragenda gute, ariko ibi bimaze gushika bintera ubwoba cyane, ndatekereza nti se abana banje bazobaho gute batagifite se, birangora biransiga, habe n'ubu hano ndi muri Kenya ndacyari ntekereza ku buzima abana banje bazobamwo, ari nje nyine basaba buri kimwe cyose, kuko ubu nyine abana barakura batangire baje ku mashuri, nza mbashakira buri kintu kimwe cyose, ari nje nyine nkabona ubuzima bw'ubupfakazi ni ikintu gikomeye cyane. Ese biriya bintu biri kubera iwacu ubona amaherezo yabyo ari ayahe? Kuko mbona hano muri Kenya nyabonye urubyiruko rwinshi hano cyane, mbona nk'ubuzima twaciyemo, nk'intambara twaciyemo, kuvuga ngo duhunge, abasaza bagwa muri ziriya ntambara, batwikirwaho amazu, bene ibyo bintu. Maze kugera hano mbona abantu bari hano benshi, abasore benshi badatabara, kuko iyo baje kudutabara si uku biba byaragenze, ko twebwe intambara yarabaye, bagwana uko bashoboye, ariko maze kugera hano mbona urubyiruko rwinshi ruri hano badatekereza kuri buriya bwoko bwacu buri iriya, ku ntambara iri iriya. Ibyari byiza ni uko bobitekereza bakagenda bagatabara ubwoko bwacu, igihugu cyacu kikongera kigatekana, tukongera tukabona amahoro. Maze gushika hano nabonye abasore benshi hano bibera mu materaniro gusa muri ibisirimba, ariko n'ibisirimba nabyo ntabwo ari bibi, kuko baba basengera n'igihugu cyacu, ariko icyo bari guheza agaciro ni uko batabaraga igihugu cyacu kigakira, kuko twebwe dutekereje nk'abasaza bakiri mu gihugu baba batwikirwaho amazu, n'abakecuru banze kukivamwo ngo bareke kugihunga ngo bagite. Twari tuzi ngo niyenda abasore b'abanyamurenge ni bakeya, ariko tumaze gushika hano nabonye abasore benshi bari hano baricaye baratujije, kandi ababyeyi babo babahunga buri munsi, baba batwikirwaho amazu. Ariko je birantangaza cyane kuvuga ngo nk'umusore w'umunyamurenge ngo aricaye, ngo ababyeyi babo ngo nibo bicaye mu gihugu batagishoboye no guhunga, batakiyababasha no guhunga, ngo ariko abana babo nibo bicaye kuri ubu. Abapfu rero batunyaze inka, batujana ibintu byose, nibo baba batwirukana mu gihugu, ngo ariko ngo abasore bacu b'abanyamurenge ubu nyine baricaye hano ngo bafite amahoro. Nta mahoro bafite. Byari byiza nuko botabara, bagatabara ababyeyi, bakaja gukiza igihugu cyacu. Ibyo ari byo byose turi kugana ku musozo, hari ikintu wumva wakwifuza wabwira abanyamurenge bose muri rusange? Ku ntambara nabonye bariye muri kiriya gihugu cyacu, ubwicanyi bwabariyeho, icyo nashaka kubwira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, nababwira ntahari umunyamurenge wese ahari mu bihugu bitandukanye,
ubasha kugira nk'ubushobozi, kuko nyine mwaradutabaye muradufasha, ubufasha bwanyu bwaragaragaye buraboneka ahantu hose, twarabibonye, ariko icyari cyiza ni uko mwohaguruka aho umunyamurenge wese ari, agahaguruka akitanga, bagatabara igihugu cyacu, kuko ubufasha nyine burahari kandi barabashimiye, ariko n'ubwitange bwanyu mukitanga mukagenda mugatabara, kuko irantambara kuvuga ngo irangire, ni uko umunyamurenge wese yohaguruka akitanga, tukabasha kurwanirira igihugu cyacu, kuko nta handi dutegereje uzoza kudutabarira igihugu, uzodukiriza igihugu, ni twebwe twenyine abanyamurenge. Kuvuga ngo abana b'Abapfurero nibo baba batwirukana mu gihugu, abantu bakiriho, abanyamurenge bari mu mahanga atandukanye, mwohaguruka abagishoboye, kuvuga ngo abasaza nibo ngo bagisigaye muri kiriya gihugu, ni nako gasuzuguro Abapfurero bafite, batuma batwirukana mu gihugu, kuko abana bacu bose batoya bashiriye mu mahanga. Kuja ku ntambara ni bizima, tugatabara igihugu cyacu, tukagikiza Abapfurero, kuko nta mupfurero n'umwe woba waragiye mu mahanga wumva ngo Abapfurero batewe, wowe ukihari nje sinzumva, ariko ibyo ari byiza ni uko umunyamurenge wese yohaguruka agatabara, akagwanirira igihugu cyacu, bikagira amahoro. Twebwe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, abantu tumaze gupfusha muri ibi bibazo byabaye by'intambara ni benshi, abasaza barapfuye, abakecuru barapfa, abagabo barapfa, abagore barapfa, abasore, akarusha abasore nibo bapfuye benshi. Naje uko mumbona aha ngaha ndi umupfakazi w'imyaka 19, kandi abenshi bapfakaye, urugero rwabo ni nk'urundimo. Abantu benshi bapfakaye n'abana batoya, abasore nibo bapfuye cyane, bitanze baja ku rugamba barugwamo. Ahari iyi ntambara icyo irangiza, nuko buri munyamurenge wese ahari yohaguruka akitanga, agatabara igihugu cyacu. Kuvuga ngo bari Abapfurero ngo nibo baba batwica gutya mukaza mubireba, ko kuvuga ngo abapfakazi dufite muri iki gihe abanyamurenge ni benshi bararenze, harimo abakuru, harimo abatoya, benshi cyane. Ariko nubwo twogenda tukagera mu mahanga, ariko igihugu cyacu ntituzogiheba, tuzogira igihe Imana idukiriza igihugu dutahe. Icyo tuma igihugu cyacu gitekana kikagira amahoro, nuko buri munyamurenge wese yohaguruka akitanga, akagwanira igihugu, tukabona igihugu cyacu. Nubwo mwogenda mu mahanga, mukagenda mu bihugu bitandukanye, ariko igihugu cyacu ntituzocibagirwa. Mwabyiyumviye, ntago ndi busubiremo wenda ibyo yagiye avuga, ariko mu by'ukuri ni ibintu bibabaje kubona umwana w'imyaka 19 ngo ni umupfakazi, umutware wiwe azira ubwoko, agwa ku rugamba. Ibintu nka biriya ni ibintu bibabaje cyane. Yego, yavuze ko yageze hano mu kwa 12, umukobwa mutoya cyane w'imyaka 19 wavutse muri 2003, byankoze ahantu. Gusa dusoza ndashiraho nimero ziwe, uwashaka kumuvugisha, uwashaka kugira n'ikindi kintu akora. Mwabonye abana afite, abana batoya, abana b'ababebe, akeneye installation nk'umuntu w'impunzi ukiza, kuko aracari musha hano, nta cerekezo na kimwe afite. Mu by'ukuri uwagira ikintu cyose yakora, izo nimero azabasha kuzimubonaho, kandi muzaba mugize neza. Murakoze, mwakurikiraga Icizere TV, mwari kumwe na Divine. Mugira amahoro.